Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule voin hiram tu khlani somni pasari na ni a khovel news langsar zual claim hanlor le te ang u tun tum video chu khe puam le akai noi mangin bul han tran dei te ang kan hriat angin golden triangle an ti khi Asia a Ruihhlo tol ruk na mun lian ber anga ngai thina ni a tun lai a Ruihhlo lar em mai methamphetamine siamna pseudoephedrine le ephedrine tol ruk na mun pui ani damdoi thar anga an soi propenyl chloride an ti te phei chu olsam taka mu mai thei ala nei zuya khovelin an boi pui me ka methamphetamine hi khovelin a boi puya Mizoram hi heng Ruihhlo tol ruk na kong puya ni awangin kan tuar tran mek kan nga hlel em Kaladan multimodal transit transport project hi a hlotlin huna phei chuan mason na ron thlen chak ang bokin a chelam Ruihhlo chuan na sa takin min run ngei na rin om mase mason na hian a chelam ken tela nei thina wangin hei hi chu thil thleng tur anga ngai ani he golden triangle Central Myanmar le Myanmar mar chaklamte Thailand le Laos thlengin a huama kumtam takkalta atanga opium sumdon na mun pui anga ngai ani minority ta chen tamna henglai mun hi Myanmar a phei chuan helpol te thunun na mun ani bok opium sumdon na chu tun hnai kumrei vak lo atang khan met anti methamphetamine sumdon na chuan ron lu lan ta a hei hian Asia thalai mai ba ka khovel thalai te arun ta me ka ni Asia a thunei tu te chuan met anti hi sangni le som pakwa chung khan tonza som thum pakwa layan mana sangni som pariata tonza som ni pasari sangni le som pasaria ton som riat panni point panga layan man ni in UNODC data atanga hriat thayani damdoi khe alar hle a he damdoi khe anti met siam na damdoi pseudoephedrine le ephedrine te chu India ram hun lian zo ka tangti alak lu an ni a met siam nan to tak taka hral le ani thin mizo zinga po damdoi khe wanga mi hausa anom nual ni a soya ni a kho chaklam kan unau zinga po anom nual ni a soya ni an hausak chan hriat si lo puisanga em si ta chuan aizol mun lai li a in mun thalai an run lei pop popa an kuta tanga man chua si lo rin hlel kai tam takan om me ka ni India a Mizoram a po ani met siam na atan damdoi khe a hluar ta ka wang hian Myanmar a hetiang damdoi pseudoephedrine hi Myanmar a chuan man tur atlem tial ni a soya ni a sangni som paruka Myanmar a pseudoephedrine tablet maktadwai som man ani a sangni som pakwa a chuan keji zanga som thum pali borvel chau man ani to ani heti lai hian Myanmar a helpol then khat hian rampon atengin pseudoephedrine le ephedrine siam na bol hlo chemical an cholut ni a hriat ani a dan ang tak chuan hemi song bol na atana industry dina omlem lo ni in Myanmar thunei tu te chuan an soya helpol then khat hian arukin an kalpui ni in alang heti angani awang hian man chhuwa tuma bei me kan ni a Thai sarkar le UNODC le International Agency te chuan meeting nein an soi ho to a ma an la me ka ni hengdam doi khe wanga hausa invenga an omem hriati na yem enge ingai dan comment ron tar lang ro le US le Saudi Inkar boi tak take sanction an hrek chhauta video masa khan kan ngai thla ho to a sangni som pariata US chanchin bu pakhat Washington Post columnist pakhat Jamal Khashoggi tha chungchanga US intelligence te report pharani don ti in kan soi to ani kha kan hriat to angin sangni som pariat khan Istanbul a Saudi consulate Jamal Khashoggi chu tha ani a Saudi Lal fapa a in rol ngei ni in khovel khan anga ya US le Saudi Inkar buaina a om chhotran ani kha Putram pakhan Saudi ne na anin kar ti chiata du lo wangin intelligence report kha pharadu Ruihhlo ni in media ten an zia ka Biden chuan
ma alak tur thu apuan lok to angin ma aron la tangeya nimin zirtop ni February ni somni paruk khan intelligence report chu pharani tangeya Saudi Lal fapa a inrol ngei ti nem nge anita ane Saudi oil nga ram hi Middle East a US tho pui nget US alai poimo tak an ni a hei wang hian Biden a sarkar chuan anin lei chin a ke chiat vek hi an du bik lo ni in alang US intelligence te report a chuan October ni sang ni le som pariata Istanbul a US journalist kumsom nga pakomi Jamal Khashoggi thahnaah mo phurtu ber chu Saudi Crown Prince ani ti in thu moran bok ta ani US Treasury Department chuan Saudi Lal chung kwa tak hi chu hremna an pedon lo ni in an soya he tual thahnaah in nam hnoi dangte ero an hrut tel nual don ani hmel US Treasury Department chuan Saudi Deputy Intelligence Chief Louis Ahmed Al-Asiri le Saudi Royal Guards Rapid Intervention Force RIF te chu sangsona an hrek tur thu an puang ani hei baka hian Saudi khwale tuimi somsari paruk te chu an visa chungchanga dan khir takan siam saka henga in nam hnoi anga US in an ngai te chu US a an lu a har sa viau to don ani heti lai hian Saudi chuan Khashoggi thahnaah hi an pom to boka operation kal sual wanga ni anti khata in nam hnoi mi panga te chu kumsom ni tang turin hremna an lek to a Khashoggi chung te chunga ngai dam an dil bokani US le Saudi in lei chin ati chhelo thei ang berin US hian Saudi chunga hremna aleka visa aben chungchanga po thui tak thlir chunga thil ti an ni thu US lam chuan an soi US Secretary of Defense Lloyd Austin chuan Saudi Prince po abeto nge nge Saudi Lal fapa chunga US hian hremna alek donem sangsona a hrek tel donem ti in media lam chuan zona an zot na sa hle a avoi khatna chuan Saudi thu nei tu sanga hremna lekani don lo thu US official te chuan an soya US le Saudi in lei chin na hum himan du wanga ni he intelligence report puan ani ma po hian US chuan Saudi a in rol ngei ti hi a hredai to a putram papo khan a hre to a Yemen tual chung buaina a Saudi in rolna US in Saudi apuina alo ti tlem to a ral thuam an leitur po alo ti khotlai sak to ani kha Biden po hian he report puan ma khan Yemen a Saudi chet na puya US army te chet na chu ti to pani thu apuang ve ta bokani kha ma se Saudi le US chu an la thok ho zelanga oil nga aram thlo thlak hi chu a harani ange US me po in Saudi chu a thlo thlei thei lo ani Myanmar lam I thlir vele lokang buaina chhum pui chu a cha tel telem ni sipai chuan an zenga yan chhuat tel tela rabar silai mu le man rodang an ren lo tel tela thisena chuak tam tel tela na taka hliam mu tur an tamta buaina chhum azing bup mupani ber CDM chu chhun zom zel ala ni a sipai ho chuan kan hriat angin chin dan tharan ron naya khovelin rong taka che anga an ngei lo nan sipai thlop tu mi puite fui porin CDM atelti an bitum tir ta a an innora mun then khata chuan mi pui le mi pui an in do ani ber mai an in beilai police lam chuan an lo thlir dau dawa buaina thelmi an tum lem lo ani rubber bullet chu police te hian an ka pripop pop renga aka ana a nasa taka hliam an om pha a khopui rang ranga buaina hi avung chhotel telem ni ti mai turani UN lam chuan palayan tira Myanmar bawra kan en thli thlai ani an ho hnu vo in February ni somni pasari hian police ho chuan chhura om talo ve ti in an zengayan ron chhuale ngala rabar silai mu nen mi puite an truk truka mai chia le no pangpo thliar lavin an vai ma ani bera United Nation hian engman ruwa po mangin Myanmar sipai chet na hi ron ti to pro se ti in protester lam chuan thu chu an siam non bok Myanmar kho puilian ber yanguna chuan vo in rin ni February ni somni pasari hian
police hoten protester mai ni lawin chanchin bumi te po Lawngh pasia min an koi truk truka mayai ni gon junction atangin mipuyan darna sa hle soituangin police te chuan protester tele journalist te chuan dara journalist te hi building kara te an bir hlomani mang ang takin an siama vanlam hoizongin Myanmar police te hi an silayan met puaka stun granite te po mipui ti thaina an cherek na sa viau ni a soyani journalist pathum chu Myanmar sipai te hian an hreng to a protester te chuan police an au ela dictator humtu police ti in an aural dual ani UN lam chuan palai tirin an endik to a heng te hian engtin nge report an siam don mipui tela an chep tela hliam an tam tel bok nen zantin deuh tho sipai lamin mi an rubo zel boka mipui lam hi atlom zoka an tang mayang ti chu thil hlo om takani tong trai puyan ngai hle Israel long be ni le ta Israel chanchin pok an soi le khat ta a Israel kai hnoi chanchin mangin video mor han bok te ang u Gulf tuipuya Israel long om chu be ani a he thu hi United Kingdom Maritime Trade Operation UKMTO le tuipui veng him tu sipai ten February ni somni paruk khan an soi long na thok le he long hi an him hlo ni a soi ni a United Kingdom Maritime Trade Operation UKMTO chuan he long hi MV Hellas Ray ni in an soya helai tuipuya tanga port nai ber panakal ani mek thu an soya he thil thlen hun hi ninga ni February ni somni panga zandaret le minute somli borvel kha ani Bahrain base a US Navy Bahrain base Fifth Fleet te chuan he thil thleng hi an enfi anga la Fifth Fleet a an commander Rebecca Rebarich chuan a hmun hma an enfi thu hi Associated Press a hrila thil thlen dan ero komena pelem lo ani he thil thlen na atanga long hnai ber United Kingdom Maritime Trade Operation ho chu Oman khopui Muscat khopui rula an oma thil thlen dan hi report pe masaber tu an ni MV Helios Ray hi lir thei phurchi long ni in Israel company Helios Ray ho ta ani Israel farma po anin ziak lut thlapa he long hi Saudi Arabia a damam matanga Singapore panakal mek ani thu tarlan ani he thil thleng hi Israel lam hian an la soi chiang du tlat lawa ngoi renga an en liam mai rin om der bok si lawa Iranian helte thil ti ni anga yani Israel laka atam thei ang ber poi khoi tum kha an ni a longbei tu te hi la in puang lo ma se Israel ta na chiat na du tu an tam em awang hian helpol te tia ngayani he long hi a chelu tuk lo hlawa van duai van nei kan ti ang deuh khan mi hring thi an om thu report om lo ani tun haya Iran hian Israel hi huat na dewana ya sang ni som panga nuclear deal anga Iran akal theinan Iran chuan ma ala a mai chana bengam che si lovin media kaltlangin US lam nen anin chang tona Iran nuclear deal thar tho ani lo nan Israel la alo man helve boka Mossad chief po US a thlok lutin National Security Advisor le mi poimo te a mukwala mani lok po khan Biden chuan biak hlat na mangin Netanyahu a bia a deal chungchang an soi du na ni kha Iran base na chu Israel hian ati kholo vek ni in Iran hian anga ya Israel hi an hothar hle ni in arang hei wang hian Iran ta na akula ta ya trang helpol te chuan Israel chuga lian tham taka poi khoi hi an chak hle a tuna Israel long bei tu po hi Iran thlo phelan ni rinani Iran ero angoi tlat thung Israel hian angoi bo pui mai ringem engtin nge ma alak don ilo thlir zel te ang ole khati song kha tuna ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho thei te chun ni le ta video dot le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mangtha le effect ole